Zdravo, dragi bosanski narode. Današnje izlaganje bih želio započeti jednom važnom analizom, a to je da pripadnici i vođe islamske zajednice na čelu sa Reisulem Kavazovićem i naravno i svi imami, hođe, već kako ih narod naziva, i vjernici, mnogi vjernici poučavaju islam, način života. Oni kažu da je islam način života, slažem se. I odmah na početku da kažem da je moje razumijevanje islama divno. Znam da je islam predanost stvoritelju, ovome životu, onome koji nam daje život, dakle Allahu, Bogu, našem davaocu života. Dakle, ja imam pozitivna iskustva sa islamom, sa predanošću. I to najdivnija iskustva. Tako da pozitivan sam kad je riječ o predanosti stvoritelju. To mi je jako draga znanost, jako drago znanje, ali mi imamo jedan veliki problem sa islamskom zajednicom i hođama koji pogrešno uče bosanski narod o bosanskom narodu. A ja ću vam pokazati malo kasnije kako Reisulema Kavazović govori o Bosancima kao o konjima, uz istovremenu tvrdnju da su Bosanci i Hercegovci i Srbi i Hrvati. Dakle, ponovo koristi dva pogrešna, naravno nisu oni jedini. U politici se koristi pogrešan narodni identitet hrvatski i srpski za bosanske katolike, to jest bosanske pravoslavce, ali se isto tako koristi pogrešan narodni identitet za muslimane, u ovom slučaju koje nazivaju Bošnjaci. Dakle, to su tri pogrešna izraza, a označavaju vjernike muslimane, Bošnjaci, Srbi pravoslavci i Hrvati katolici. I vidite, sad ću vam pokazati jedan video isječak u kojem on pogrešno nas uči da su Bosanci i Hercegovci i Srbi i Hrvati i Bošnjaci. Dakle, mi ne trebamo da se zovemo Bosanci i Hercegovci, nego baš Bošnjaci, zato što se i Srbi i Hrvati po njemu zovu Bosanci i Hercegovci. Ali to nije istina. Da li ste ikad čuli da se Milorad Dodik naziva sebe Bosancem i Hercegovcem? Ne, nikad. Nijedan od njegovih članova stranke, suradnika, pa do ovih, Igora Crnatka, Željke Cvijanović, svih mogućih političara, pa i stanovnika entiteta kojeg zovemo Republika Srpska, koji je po Daytonu nazvan entitet Republika Srpska, nijedan od njih se nikada nije izjasnio Bosancem i Hercegovcem. Dakle, a isto tako i Dragan Čović. Dakle, svi oni koji se danas pogrešno izjašnjavaju kao Hrvati u Bosni i Hercegovini, oni za sebe ne tvrde da su Bosanci i Hercegovci, nego da su baš Hrvati. Željana Zovko, Dragan Čović, Jadranko Prlić, Dario Kordić, nikad oni nisu rekli za sebe, pa evo ja često citiram to i Marina Čilića, koji kaže da za njega riječ Bosna i bosanski ne postoji u njegovom rječniku. Dakle, oni u potpunosti ignoriraju ili negiraju bosansku državnost i bosansku narodnu pripadnost, što je naravno nehumano, korumpirano, pokvareno, politički nasilno od strane tih ljudi, jer upravo bosanski narod postoji. Postoji Bosanci,
prije svih koji su utemeljili bosansku državu, ali evo i Rejs, dakle Kavazović, pogrešno uči naš bosanski narod da mi nismo Bosanci, da su Bosanci konji, nego da smo mi Bošnjaci, zato što su opet po njemu Bosanci i Hercegovci i Srbi i Hrvati, a evo upravo sam dokazao da on tu laže, da on zamišlja, izmišlja i pogrešne podatke nam servira kao lažne činjenice. Eto tako nekako bi to objasnio. Dakle, pogrešno uči vođa ili predsjednik islamske zajednice, dobro, ne mora u stvarno vrhovni, ajmo reći, vjerski poglavar, Rejs Kavazović. Pogrešno uči naš bosanski narod o bosanskom narodu, namećući mu pogrešan narodni bošnjački identitet. I naravno uz to još ukomponira i lažne informacije da su takozvani Srbi i takozvani Hrvati, da su i oni Bosanci i Hercegovci, ali oni za sebe nikad to ne govori. Prema tome, to je, dakle, izvitoperena laž upakovana u nekakvu činjenicu koja bi trebala biti, ali u stvari nije. Dakle, on svoju nekakvu želju servira nam kao realnost, a to nije istina. A zašto je to problem? Pa zato što ne možeš narodu davati lažne informacije u nadi da će nešto biti u redu, da će nešto biti ispravno. Nije ispravno, jer Bosanci i Hercegovci se uglavnom izjašnjavaju kao muslimani ili ateisti, ali koji imaju muslimanska imena, i naravno jedan određen postotak katolika, ima ih zaista i to jako puno, bosanskih katolika, i naravno i pravoslavaca koji ima isto tako jako puno, ali su oni sakriveni u smislu politički neartikulirani, jer ih mediji ne forsiraju, ne afirmiraju, nego se to uglavnom oni izjašnjavaju svoje pripadnost bosanskom narodu preko društvenih mreža, Facebooka, TikToka i tako dalje, i nekih drugih, Instagrama i tako. Prema tome, ja danas želim da iskritiziram Rejsa Kavazovića, hodže, imame koji pogrešno uče bosanski narod, da bosanski narod nije bosanski narod, da su Bosanci konji, dakle vrijeđa nas. A šta je u stvari problem kod takvog pogrešnog učenja? Pa zato što, vidite, mi živimo, Bosna i Hercegovina kao država se nalazi na europskom tlu. Sve europske države su nacionalne države, dakle Austrijanci su austrijska nacija, Njemci su Deutsche nacija, Deutsche narod, na kraju kraja to i znači Deutsche narod, ovo je Deutschland, dakle narodna država, narodna republika, narodna zemlja. Italijani su nacija, Hrvatska je nacionalna država, Slovenija je nacionalna država Slovenaca, Hrvatska država hrvatskog naroda i drugih narodnih zajednica, Italijana, Mađara, Slovenaca, Srba i tako dalje, Ukrajinaca, znači to su te i Mađara i tako dalje, to su te narodne ili nacionalne manjine. Prema tome, nikakve razlike nema ni za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, dominantno narod koji je zasnovao bosansku državu je bosanski narod. Tu su, recimo, to često spominjem, kako su Hrvati, znači svi historičari, na primjer Ivo Banac, historičar, tvrdi da je percepcija hrvatske zemlje bila uglavnom oko Zagreba, do Jadranske obale, tako negdje do Kvarnera i tako dalje, oko Karlovca, Zagreba, tako do Slavonije, da je bila percepcija Hrvatske kao regije, oko Zagreba, Zagorje i okolica, Karlovac, pa eto nekako do mora, do rijeke i tako dalje, do Kvarnera, pa je bila Slavonija
pa je bila Dalmacija i naravno i Lika, pa je kasnije pridružena Istra i da su to bila 3 jezički različita područja. Čakavski, štokavski, štokavci su bili, čini mi se, Slavonci, čakavci su bili Istra, Kvarner i tako dalje. Sad ikavci su bili Dalmatinci i naravno bilo je to taj zagorski, kajkavski dijalekt. A evo, čak Ivo Banac tvrdi da su to pa skoro bila i 3 različita jezika, evo, po nekim tim standardima lingvističkim, da su se čak mogla smatrati i 3 različita jezika. Prema tome, ujedinjenje svih tih regija koje sam nabrojao, Slavonije, Dubrovačke republike, Dalmacije, Like, Zagorja, Podravine, Posavine, mislim ovu na Slavonsku, Istarske regije, sve se onda desilo nakon 19. vijeka i sve su te regije ujedinjene u jednu hrvatsku državu i naravno u jedan dominantno hrvatski identitet, tako da su Slavonci, Dalmatinci, Zagorci, Istrijani, Ličani i tako dalje, svi su se oni odrekli svog narodnog identiteta i prihvatili, a uglavnom je to crkvena organizacija Katoličke crkve, nametnula ili ajmo reći promovirala, predlagala, objašnjavala i dovršila taj proces, tako da imamo danas da je taj hrvatski identitet objedinio današnju Republiku Hrvatsku, pa se čak i proširuje na Bosnu i Hercegovinu u smislu da bosanske katolike uredbom nadbiskupa 1906. godine zahtijeva od bosanskih katolika da se od tog dana izjašnjavaju kao Hrvati. Prema tome radi se o nametnutoj ideji ili ajmo reći agresivnoj težnji hrvatskog identiteta da se prelije na bosansko-hercegovačke katolike i naravno isto su radili i preko Srpske pravoslavne crkve iz Srbije. Nametnuli su bosanskim pravoslavcima srbijanski, to jest srpski narodni identitet, tako da, a Bošnjaci su 1993. godine za vrijeme rata uz pristanak Alije Izetbegovića nagovoreni upravo od Adila Zulfikarpašića, od Alije Isakovića i Muhameda Filipovića da je za muslimane bolje da prihvate bošnjački narodni identitet i da tako se razlikuju od pravoslavaca, Srba, katolika, Hrvata i da kao Bošnjaci sudjeluju u podjeli Bosne i Hercegovine na 3 te narodne ili etničke zajednice, na 3 republike, Bošnjačku, Srpsku i Hrvatsku. U nadi da će to Europa prihvatiti i tako dalje. Međutim, naravno, sve je to pogrešno, zato što se radi o podjeli naše države na koju mi ne želimo pristati. Na kraju krajeva niko normalan ne dijeli svoju državu. Evo imamo za vrijeme ovog zadnjeg Domovinskog rata, hrvatski narod nije želio da pristane na podjelu između hrvatskog naroda, na podjelu Republike Hrvatske između hrvatskog naroda i srpskog naroda. Tako da su oni sve te mirovne planove o podjeli, Tuđman ih je odbio i pripremio hrvatsku vojsku da pobijedi srpskog agresora, separatiste. Prema tome, ista stvar je i u Bosni i Hercegovini. I mi kao bosanski narod tražimo i zahtijevamo da se ne radi na podjeli bosanskog naroda na Bošnjake, Srbe i Hrvate, da je to neispravno, da to vodi u podjelu koja nije prihvatljiva ni Hrvatima u Hrvatskoj, da dijele svoju državu, naravno ni Srbi. Vidimo da se oni protive osamostaljenju Kosova, prema tome i oni su za jedinstvenu i cjelovitu Srbiju, i Crnogorci vidimo da su jedinstvenu i cjelovitu Crnu Goru, i Makedonci vidimo da su za jedinstvenu i cjelovitu Makedoniju. Prema tome i Slovenci, to znamo oduvijek, Slovenci su isto za svoju jedinstvenu cjelovitu slovensku državu. Prema tome svaki narod, svaka nacija teži da
zadrži jedinstvo svoje države, svoje nacije, svog naroda. Prema tome i bosanski narod je itekako zainteresiran da očuva jedinstvo bosanske države, mislim na Bosnu i Hercegovinu, jer rekli smo milion puta da je Hercegovina regija, Hercegovina nije država, kao i entitet Republika Srpska što nije država, tako nije ni entitet Federacija nije država, niti je Hercegovina država, jedina država je bosanska država. To je pravilno i to je istorijski i politički najispravniji naziv. Bosanska država, Bosna. Prema tome Bosansko kraljevstvo, Bosna je današnja i Hercegovina nasljednik Bosanskog kraljevstva, prema tome to je ta politička istina. Zato kritiziramo Reisa Kavazovića, sve hođe koji pogrešno uče bosanski narod, da se hitno isprave, da isprave svoju grešku i da izađu pred bosanski narod, da se izvine ako žele, ili se ne moraju izvinjavati, ali bitno je da od sad pa nadalje bosanskom narodu se obraćaju kao bosanskom narodu. U smislu može se koristiti bosanski narod, Bosanci, Bosanke, bosanski ljudi, bosanska nacija, sve je to prihvatljivo, ali nikako ne bošnjačka, srpska i hrvatska, zato evo vidite, znači evo sad ću pustiti tu taj kratki video u kojem Reis Kavazović laže i obmanjuje Bosance, da su oni, evo vidite. Bošnjaci, zapamtite, nikakvi Bosanci. Bosanci i Hercegovci su i Srbi i Hrvati i Bošnjaci. Ali naš narod se zove Bošnjak. Kada je on, kaže, svom ocu govorio, babo, mi bi trebali da se zovemo Bosanci, on mu je kazao, sine, u Bosni se čovjek zove Bošnjak, a konj Bosanac. Evo vidite, ovdje Reis Kavazović objašnjava kako je Adil Zulfikarpašić, jedan bošnjački aktivista, mislim da je on bio antifašista, da je bio u partizanima, možda čak i blizak suradnik Josipa Broza Tita, da je on svojevremeno svom ocu rekao da bi se mi trebali zvati Bosanci, to je bosanski narod, a njegov otac je rekao ne, mi smo Bošnjaci, konji su Bosanci, jer kao po njegovom ocu se, naravno, apsolutna glupost, zatucanost, gledajte, možemo poštovati očeve, međutim, ako otac nije u pravu, onda sin treba da slijedi pravo, treba da slijedi znanje, spoznaju. Dakle, mi smo bosanski narod koji govorimo bosanski jezik, bosanski narodni jezik, prema tome mi smo bosanski narod, a drugim riječima narod, politički narod se može reći i nacija. Tako da je taj narod koji uspostavlja i održava državu, on je faktički nacija, država je nacija, zato imamo organizaciju Ujedinjenih nacija, a evo možemo reći i na Hrvati to prevode organizacije Ujedinjenih naroda, pa možemo i mi to na bosanskom reći, i mi imamo riječ narod, prema tome možemo reći organizacija Ujedinjenih naroda ili nacija. Prema tome politički narod ili politička nacija, to je jedno te isto u stvari, radi se o istim ljudima. Kad govorimo o Hrvatima, mi govorimo o ljudima koji su državljani Republike Hrvatske, koji se izjašnjavaju kao pripadnici hrvatskog naroda, ali time i hrvatske nacije, koja je sad još, u koju se dodaju i uključuju i pripadnici narodnih, to jest nacionalnih manjina, Srbi, Italijani, Slovenci, Mađari i tako dalje. Prema tome,
naravno i Bosanci kao bosanska manjina. Prema tome, svi oni koji žive na teritoriju Republike Hrvatske čini hrvatsku naciju. Naravno, može biti i dijaspora ili iseljeništvo, zato se i kaže iseljeništvo. Dakle, to su oni Hrvati koji su vezani biološki svojim rođenjem ili svojim porijeklom za Hrvatsku, pa su onda iselili u nekoj prijašnjoj generaciji, pa sad žive, ne znam, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Europskoj uniji, u Njemačkoj, u Italiji i tako dalje. Eto, to je to. Dakle, obraćamo se vjerskim organizacijama i rimokatoličkoj crkvi i pravoslavnoj crkvi, koju nazivaju Srpska pravoslavna crkva, i naravno islamskoj zajednici, da priznaju bosanski narod, da ga ne negiraju, da ga ne omalovažavaju, pogotovo ne da ga politički ili na drugi način prisiljavaju na bilo kakvo odricanje od bosanskog identiteta, od bosanskog političkog identiteta, nego da ga priznaju, uvaže i tako onda sebi mogu u bosanskom narodu priskrbiti epitet vjeroispovijesti koja je pravedna, koja je pravična. A ako negiraju bosanski narod, onda one automatski, te vjerske organizacije koje bi negirale bosanski narod, kao u ovom slučaju islamska zajednica, postaju neomiljene, omražene ili prokužene kao nepravedne ili nepravične vjerske organizacije, vjeroispovijesti koje ne uče narod realnosti i stvarnosti, nego izvitoperuju, iskrivljuju činjenice i uče onda pogrešno narod o tom narodu. Dakle, hoću da kažem, zadatak vjere je da propovijeda istinu i spoznaju u svim segmentima života. Dakle, i u božanskom aspektu, Boga, duše, ljudske suštine, vječnosti, predanosti, jedinstva s Bogom, nas kao božanskih bića, stvorenih od stvoritelja, od božanskog stvoritelja, ali naravno vjera nije ta koja bi trebala da iskrivljuje društvene činjenice, društveno-politički sistem, ne bi trebala da potkopava društveno-političko uređenje, a vidite, pogrešnim učenjem o narodu koji živi na određenom teritoriju, u određenoj državi, dakle narod u Bosni i Hercegovini, je najispravnije se treba zvati bosanski narod. Zašto? Pa po istoj logici kako se hrvatski zove narod u Republici Hrvatskoj. I u Republici Hrvatskoj su bila 3 jezika. Pa je bilo više naroda, Slavonci, Dalmatinci. Slavonci su bili narod, Dalmatinci su bili narod. Prema tome, i Hrvati su bili narod. Ali vidite, i Istrijani se smatraju narodom. Prema tome, i Dubrovčani su sebe smatrali narodom. Prema tome, pa su se nekad identificirali sa Ilircima, pa su se nekad identificirali sa Slavenima, pa su onda bio i ilirski pokret koji je zahtijevao da se ujedine pod nazivom Iliri ili Ilirci. Neki su smatrali da se trebaju ujediniti pod nazivom Slaveni ili Sloveni, ali evo, mislim Ljudevit Gaj da je insistirao na tome da bi to najbolje bilo da to bude hrvatski politički narodni identitet, pa evo prihvaćen kao takav. Prema tome, bilo je tu jako puno sukoba. Najviše su se protivili Zagorci jer su oni smatrali da je kajkavski, to je zagorski jezik, taj pravi hrvatski jezik. I oni su smatrali da to bude glavni, ajmo reći, književni hrvatski jezik. Ali evo, prevladalo je mišljenje da bi to trebalo da bude onaj jezik koji je u stvari najsličniji bosanskom. Tako da evo, imamo jednu zanimljivu koincidenciju da izgleda kao da su Hrvati u suštini preuzeli taj štokavski, bosanski jezik
i i gramatiku i faktički presadili je u Republiku Hrvatsku. Tako je moje razumijevanje. Ako griješim, evo, izvinjavam se, pa neka drugi objasni neko na drugačiji način, prihvaćam, ali kažem, taj jezik koji se danas govori u Republici Hrvatskoj je veoma sličan ili isti bosanskom jeziku. A i Srbijanci i Crnogorci govore vrlo slično, za razliku od Srbijanaca koji više govori ekavski, a kažu istoričari da se i ekavski do 19. stoljeća čak govorio do Morave, a da je samo preko Morave tamo na istoku bio taj ekavski, pa je onda počeo potiskivati ekavski. Čak i da je Radovan Karadžić za vrijeme rata govorio ekavski, iako on prirodno govori i ekavski, i svi Banja Lučani i tako da je cijela Bosna i Hercegovina. Eto, tako da ne dužim, polako trebam završavati ovaj razgovor. Ova tema treba da nam svima bude na pameti i da tražimo direktno od hođa, od islamske zajednice, od katoličkih sveštenika, pa evo i od bosanskih franjevaca. Evo, recimo, krivim bosanske franjevce, zašto su govorili da smo mi bošnjački narod, a oni sebe nazivaju bosanski franjevci. Oni za sebe nikad ne kažu da su bošnjački franjevci, jer da su bošnjački franjevci, onda bi i valjda državu trebali zvati Bošnja. Prema tome, taj naziv bosanski franjevci upravo korespondira ili podudara se sa nazivom bosanski narod, bosanska država, bosansko kraljevstvo, bosanska crkva, bosanska vjera. Sve je bosanska zemlja i tako da je bosansko more, bosansko nebo, bosanska priroda, bosanska kultura. Bilo je to jako puno tih bosanskih naziva u našoj povijesti, u našoj historiji. Prema tome, bosanstvo je to koje je vladalo Bosnom, koje je dominiralo Bosnom. Svi naši kraljevi su bili bosanski kraljevi, svi banovi su bili od Borića pa nadalje do zadnjeg bosanskog kralja Tomaševića, svi su bili bosanski vladari, a i sam Stjepan Tomašević, zadnji bosanski kralj, kaže mi smo svi bili bosanisci. Da li možda mislio bosanisti, uglavnom zapisano je bosanisci. Bosanisci, evo, bosanisci. Ne treba tu, nije rekao bošnjanisci, nije rekao ni bošnjaci, nego bosanisci. Prema tome, jasno je da se radi o bosanskom narodu, o bosanskoj gospodi, o bosanskom plemstvu, o bosanskoj vojsci i svemu što je bosansko. Prema tome, bosanstvo je kao politička svijest, narodna svijest, ideologija, bosanstvo je držalo bosansku državu. Pa i Stjepan Kosača, Vukčić, Hrvatinići, svi su oni bili bosanske vojvode, bosanski plemići, bosanska gospoda, bili su, dakle, u službi bosanskog kralja i sebe su takvima smatrali. Oni sebe nisu nazivali bošnjacima, nego bosanskom gospodom, bosanskim plemstvom, bosanskim pripadnicima bosanske države. Prema tome, i bosanske crkve, naravno, bosanske vjere. Prema tome, bosanski narode, a i obraćam se i svima vama koji još uvijek mislite da niste bosanski narod, nego da ste Bošnjaci, Srbi, Hrvati, molim vas, dragi prijatelji, radite na sebi, popravljajte se, budite bolji, nemojte biti zatucani, nemojte biti zakrvavljeni, nemojte biti grozni, odvratni, korumpirani, nemojte biti prodane duše. Odazovite se ovom bosanskom pozivu bosanske države, bosanske politike i prigrlite svoj bosanski identitet, svoj bosanski narod, budite vjerni svojoj bosanskoj državi i vjerujte mi, bit će nam svima puno bolje, stotine i milijone puta bolje nego sad, kad budemo svi pošteno uz svoj bosanski narod i uz svoju bosansku državu. I ispravljajte Reisa Kavazovića, ispravljajte hođe i sve katoličke i pravoslavne svećenice
koji smatraju da njihovi vjernici nisu bosanski narod. Evo, nedavno sam gledao jedan kratak video o tome, mislim jedan Mario, da li je on Knezović, ali mislim da je fratar, vidim da je obučen u fratarsku odijelo, uniformu, i on govori, obraća se on hrvatskim vjernicima, koji su, koji imaju hrvatsko državljanstvo, ali zaborave svoju djecu i unučad prijaviti u bosansko-hercegovačke matične urede i ispada da nisu bosansko-hercegovački državljani. On sad, da kažem jednim sportskim rječnikom, sad kad su vidjeli da su se zajebali, da su pogrešno usmjerili bosanske katolike prema hrvatskom državljanstvu i hrvatskom narodu, sad shvaćaju da se ti ljudi sve više vezuju za Republiku Hrvatsku i zanemaruju svoje bosansko-hercegovačko državljanstvo, pa sad je panika kod fratara i svećenika, sad oni ponovo uče te iste koje su zajebali i poslali u krivom smjeru, sad ponovo njih mole i moljakaju da se vrate u okrilje bosansko-hercegovačke države. Zašto? Pa zato što gubeći državljanstva, gubeći bosansko-hercegovačko državljanstvo, oni gube i pravo na nekretnine, na glasanje, na participaciju u demokratskim procesima i političkim procesima izgradnje i održavanja države. Prema tome opet vide da su se zeznuli, tako da kažem, i sad ponovo mole te iste koje su zajebali da se vrate u okrilje svoje bosansko-hercegovačke države, što je isto ono što i ja govorim. Dakle, vratite se ljudi svojoj bosanskoj državi, budite bosanski narod i svima će nam biti puno ljepše, puno bosanskije. Lijep pozdrav i idemo dalje. Živio bosanski narod. Puno pozdrava.